What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. KPT Kadin Dayal Upadhyaya Community and Skill Development Center DDUCC Waijer kabali ka college jong ka Northeastern Hill University Nehu hak arpo trik nailur kelapelong ya ka program ka bajob ban penroy ki nongrap jong ka rilum jaintia kabla ai kerteng skill enhancement for horticulture development hak jingat relang berkatrat horticulture Nehu Tura campus bat bala kershan da ka ICAR IIHR Bengaluru. Hakan ni ke program layadan lang usembut Menteri Rangba ke jela ubak sengau bahalang dhar kum ukong san, bak reforming san lamari MDC ke Nartiang Waejer constituency, u Professor S. Umdor, Pro Vice Chancellor Nehu Shlok, bat kiwei. Haba ai jingkren ubak sengau bahalang ula ai kublei ya ke Nehu DDUCC, nak benta ke jing persyang ke bala le ling bagi program ai jihikai beper, kibala pensyong nongrim hakisap kibala hab ki samla barki kentai jong ke imlang salang ula kentui ki nongrep nangya shimbenta banya shimbenta haki program jong ka DDUCC ki bandang wan kenang ban ai bore ki bakin la banya le persya ya ka jing bat ban long ki nong sengkam hala ki jong ki kam khayi ki baki jit na ka benta ka jing ke bane bat ula pentik naru ya ka jing kershan ka badan kam haki jing tei na ka benta ka jing roy bat jing kiu jong ka DDUCC ki nong rap kila yo ek jing shampang bat jing tip ki ba koridor ki ba ya day bat ki buj ha ka rukam rap ba pher da ka ba plet jing mot ha ki marab ban ken tiu ya ka kai ki kya ba ka jing bha jing met kham tam ha pring ki samla bat ki ken thei jong ka imlang sa lang kat kum ka jing rakhe ka National Nutrition Week arja apsan halor ka phang bam bha na ka benta ka jing em ka ba bha Kenaikan yang juga orang menentukan apa pasal media untuk share program kita mengenai pemeliharaan ini. Kemudian program pasal sudah orang ini college dan high school raya. Kamtam juga itu komplain, juga itu talk lagi orang di gantung dan mau. Kamtam perasaan orang gila tahu, sampai tahu kami institusional. Jika tunjuk result keselamatan, mereka ini berusaha untuk mengatakan itu supaya berbang jenuh seperti, untuk kuat lens, untuk kuat dikai, untuk kuat tip, bagi bersama dengan berusaha yang mana itu berpeluh, akan dimulai maka hati yang berapa. Ngapong itu ketiskan. Nak kenal ini yang besar yang tua, any problem kerja, mereka pasti yang bikin kelas nomor kelasan kau lawan lagi. Jadi pulau ini pulau itu, dari semua orang wira pada lain list itu hanya sering yang susah kamera, yang uang ini kau masih asal sipil kalau Yang pusing cemit ibu tak kami kedua jikanan dua bulan. Untuk awam tak we are the fighter. Ira kami tak kecil perai hei tahu dia perai. Kita tak perlu dia. Nak kena instan kau berdemo, kau siapa? Kau ada kerajaan lekong ini kan? Sama punya bisnes. Ini nak nombor. Handai upaya waskat ada bisnes macam kini. Upaya aku jual form ini global. Kau ini MBA global ni itu. Doktor lapang orang lain orang kau cukup besar orang. Kemarin yang orang cukup kau parlimen sekretari, kau itu nombor minister state. Hari por bersama umum siura jogo pada 6 nombor aja. Bersama lain akan dong mesur nombor ter 2% jenazah. You pun
dito nga niya dan lumapala pahulkis kay Brandy ng Senta. Dadana ay yung skur yung klop, iwan mo yung sila, nagkaroon surok realize. Damang ko na ang nagkakaroon yung to ya. Dahil nagkaroon the first 5 years sound of Bikma, the first substance that they niyagan. Kasurok na mo sa kumailan niya yung TGP line. Diyan ako kada kami mga tao kung sa hajul ko, nagkonsigo yung na na, kaya ang gawin naman sa nila hajul. Si ba ako na kamu hali pa kayo sa ay ng tibon mo na. Hay ko fokus ni job pa ito. Yung dokan mo ng rabi hakan niya sosial. Plus natin ko to the internal to umaha. Persano udoyap dan hape beso bibiaya orang lain orang lain mana orang hol orang lain sultan kala itu kapon. Orang sukli orang lain yang tersulit. Manupala makau prasnan kau melihat ini cekor hama-hawa ini saudaranya dalam yang Islam. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.